Sanibona babukeli, sisekhona siyabuya. Ngiza nenye episode la. Kune episode la ethanda engeke ngize kahle kahle empeleni angithanda ukuthi ngiveze into engangiyenza like action as if ngifuna lo muntu othi mayibuka lento eyilalela engasho ukuthi khona into enhle awangibona engangiyenza ngaphumelela kuyona. So umuntu omusha uyashesha ukuthatha into kalula, but ke kuhle ukuthi nakho ngikuveze into engangizenza ngitshethi ngisikhokho, kodwa egcineni ngizigcine zingikhombisa ukuthi angilutho ngaphandle kokuyiphatha kahle. Okay, ukhumbule ukuthi ngeke ngayiveza siqala la noma ingxoxweni zonke ezike zaba khona ukuthi enseleni bekuliwa. Ngicabanga ukuthi inseleni ize yaduma kabi ngokuthi bafana basenseleni bayagwazana namanje. Ngicabanga ukuthi sadume kanjalo. Ngicabanga ukuthi start sokuqala start kuphuma lelo gama noma kugcwala lelo gama kwakuyile ingxenye le group yami, ngoba ayibehlupha. Unganguthi ke yebo singazwani sinjalo enseleni, kodwa uma kuthiwa kiwo olwandle besifika sizwane sibe into eyodwa, sishaba abafana basesikhaweni, sishaba abafana bakomzingazi kongwelezana, sekubamba inkunzi khona la, sithathe yonke into yakho nayo. Alright, so ke la ezinye zezikhathi kwafika isikhathi sokuthi isikole kunama tournament eyikole Richards Bay emagroundini. Lalingabikho leli ground leli manje likhona le ekuyi home ground ye Richards Bay. Lalikhona but lalingenziwe ngale ndlela le elenziwe ngayo manje. Kwakuye ngama ground ayifana, ukho la uthi ungena kanjani lo ungena egate nje lama ground wonke wawabona la eduze nele rap lapha nelana yabo. So kwakwenzeka kanjalo. So kunezikole zizodlala ke la. Mina noma ngingakuvezanga mhlawumbe ukuthi esikoleni ngagcina sengasafundi sengisiyeke isikole, but ngangihamba nalabo abantu abafundayo. Laba bantu abafunda izikole zabo lezi ezizodlala la. Mina abangani bami ngihamba nabo, vele la kunentombi kuyaculwa, kuzobe kunabaculi, sizingenzeka futhi siwine namafoni la, sitshontshe lamafoni la lezi ingane lezi ezobe ziwaphethe la, noma othisha, noma mase sisuka la siye lapha etown siyontshontsha khona, ngoba besinakho futhi vele ukuyontshontsha khona emaphasejini ngale ngemuva. Alright ke, so sifika la kudlala izikole ziningi. Inseleni ayizwani nomzingazi, inseleni futhi ayizwani nengwelezana, ayizwani futhi nesikhawu. Kahle kahle inseleni ibifuna thina besifuna lento ukuthi singamabhoza, yabo, ngoba olwandle besithi makuhlanga sikubuza ungaphi. Makuthothwa wasesikhawini khona obegcina egwaza umuntu wasenseleni, wathi nje wasesikhawini sikubulala ngenduku, sikushayela ukuthi ungasesikhawini. Abafana basesikhawini abagcwali bahlukumeza abafethu, bayagwaza abafethu, so nathi siyagcwalisela yonke into yasesikhawini. So begcina kube issue ke, kuliwe kanjalo. So ngoma kuhlangene la vele kuhlangene isikhawu, umzingazi, inseleni, ingwelezana, zonke lezi indawo ezakhelene neRichards Bay zigcwele lapha, aMandlanzini, Mtobatoba, zazikhona izikole zakhona. So ke mahleze lathi sihamba ngokuganga kwethu nokugwazana kwethu. Lana masihamba kunentombazana sasihamba nayo esasinikeze isibhamu kwangesona esethu as individual, but kwangese group ukuthi ngoba nasi isibhamu. Ngizobuya la kuthina ukuthi sithola kanjani lezi ibhamu ukuthi lengxoxo iveze isibhamu phakathi. So kunesibhamu la, lesi sibhamu sisinikeza intombazana ngenxa ukuthi thina simakekile thina la. So le ntombazana sayinikeza iyayimbethe ibhayi laseSwazini, lamabhabha eSwaziland lamahawu kanjalo yonke lento le. So ilifake ngesikhathi ifake la isibhamu silavele ngaphakathi. So ayinakekile intombazana. Thina la lama ground la kunalezi lokuhlala yabo, but hayi lokudonga lokuhlala. So sasihlalela lapho siyayibukela nje lapha kunabaculi kuyaculwa. Kahle icompany eyixhase lapho kwaku Coca-Cola, ngoba kwakunezigqoko ecishe efana nalesi esikanje ngisigqokile, but zona sazazimi kanje. So la eceleni la bezinophawu le-Coca-Cola bese liba na sort of ibhola elikhombisa ukuthi liyahamba, libe namasayini ukuthi liyahamba, bese ngala kubhala ukuthi la ngemuva. So lezo igqoko zaphuma lapho ke. So kwakulo Coca-Cola ngumcimbi wakhe lo ebize nezikole ke xhasa nje yebo, kunabaculi. Ngikhumbula sekuqala iMessi kwakuperform uElvove stage ngaleso sikhathi, wayeka bangasaqhubeka. Alright, uyekiswa yini la uthisha wesikole sala kufunda khona laba bangani bami waqhamuka kithi ekhala, ukukhala ukuthi yini njengengane, kodwa wayiceba inyembe yabo. Inyembezi umuntu uyambona manje abuthi lo umuntu ophaphile lo yathisha. So umeza la inyembezi igcwele amehlo, lo yedwa wethu oclose nalo thisha nje ngokuthi umfundi nothisha ethi awumineri kwenze njani
waqhamuka ucwebe inyembezi ukuthi maqala ethi uyakhuluma vele inyembezi zehla ethi ngisha abangichashaza abafana basemzingazi yabo ngaleso sikhathi esho njalo bese esethi lo munye hey manje mineri ayake sibabone labafana ethe ibonani madoda esuke ehamba yabo vele sithina hayi yazi abagcwali ke laba bayazi inseleni la labafana lapha thina sinalento manje ukuthi abasemzingazi akithi okay let's go there prove them wrong ukuthi umzingazi awuyilutho ayikho indlela yokuba prove fanele sithi bashaye uwine futhi hayi masifika la asikhuluma omunye sesihamba nawe ephethe induku egalofu mayifika la ke induku egalofu hayi akakhuluma lutho vele ubakhombile bayisixuku and yilaba bafana abazaziyo ukuthi nje nasemzingazi ukuthi bayazazi bayawushaya umess bazi ikhokho zakhona so nathi izikhokho zasenselena ngithi sekuhlangana izikhokho ke mase kufanele ucace ukuthi kuhlehla iphi inqama la hayi nangempela kayiqhumile lana asisenakho manje ukuseshaya abafana basemzingazi ngoba sekuyisixuku yaliwa manje la seshaya yonke into ethi imfana ekhombisa ukuthi nje iza ngaphambi kwethu kwazwane lapha zaphuma idumbu lapha cabanga ukuthi zaphuma ezu2 ngezandla zethu ezicrew kwabafundi yabo so mase sibona ukuthi obese lo munye yedwa wethu egwazeke ngapha ngemuva enyongweni yabo so mayisehamba ethi akusahambeki siyabona manje la sekushubile ngalendlela ukuthi vele labantu lasiya ngakhona manje kuyabaleka babelekela thina nabafana abanye abasenseleni abasazi thina lenseleni bavele bathi abafana awuzanga ngithi zakususa so abafana abangekho ngisho kwi-group yethu abajabulela ukuthi thina basibona siyala and bayasazi ukuthi masile vele siyawina so nabo base beshaya kwasani yasemzingazi akusayithina sodwa sasabona le mpilo ayisinkulu kakhulu ke manje ngalendlela ukuthi lapho ngathi kucula kwamenyezwa thatha nenzani manje niphoxa umuntu owayicula akabanga sacula nezingane zayibhekele ezifese la kuculwa khona akabanga sayibona sasebaleka wonke umuntu lapha okay siyabona ukuthi okay njengamanje vele ukubosha amathuba semaningi amaphoyisa vele around la police ground nala na police station lapha duze ayisivele sithi ayi nekuseyazi indaba sambeni okay masisuka la vele ngoba sekanje lo wesibhamu esithatha isibhamu entombini esifakela ngaphambili sihamba so lo sambe sibamba nalo qhugayo so yabo uyaqhuga simbambile sama and uyableeda and nami akhona amanxeba engangigwazeke ngawo yabo nje lana ilokhuza umese ngubambe ngesandla so yabo nami ngiyableeda so ivele mangiza kanje kumuntu obonayo yithi mhlambe ongasho ukuthi shawa thina yabo so masithi siyahamba ke siyophuma manje sibuyele enseleni siyishiya yonke lento le manje uma sesisuka kulela ground sikwi distance ende I think mhlawumbe ngabo 200 meters le ndawo or more kodwa distance ende ngalo ndlela ukuthi mosuke kulela ground umuntu olapha olazi ama ground asebhewe yazi into ekhuluma ngayo leli ground le kuthiwa home ground ye Richards Bay njengamanje usuka khona ke lapha uye gateini elikhulu la ndawo ya lapho 200 meters so masifika lapha uma sesizofika egateini kanje lapha kunendawo nje kuyisenta qhamuka iveni qhamuka yahuza yabona kwakhona into ethi asibaleke kwakhona into ethi singabaleki vele sobaleka siphi la iyodwa indlela yokubaleka ukuthi sibale singaseyindongweni siyojumpa ngakhona but it depend ukuthi uyojumpa ngakuphi but yabona ingqondo isafreezile ayikho imicabanga ukuthi ngabe ngampela fast kangaka amaphoyisa sela siyaboshwa noma mhlawumbe kuzoboshwa ngoba lento isini and isaqhubeka isenzeka lapha ezantsi right mayifika ngokuthi amadoda kwenze njani lo simbambe kanje angithi lapho thina I think sasiba u6 maqambo lamanga sasi umuntu phela bese singahambi kwi-position bese singahambi sisibale sisodwa bekwenza omunye bekhona kwenza omunye ngabibikho okay mayifika amaphoyisa la athi amadoda kwenze njani sithi abafana basenseleni bayasigwaza kanti inhlanhla leyo lapha ngesikhathi kureport ukuthi abafana basenseleni sebenza lezi zinto abadume ngazo olwandle bagwaza abafana yabo so vele ngoba nathi sithi abafana basenseleni nabo lapha egroundini bayasigwaza sebeze bagwaza la ngomfowethu simphuthumisa esibhedlela leli iphoyisa lithi hambane lapha ngaphandle bafike bemsize thina masibuka nemehlweni uzosizwa obani sina lento yokusho ukuthi awuzosizwa ama security lapha egateini yabo ayisiyahamba masihamba ngoba sibhekele thina siyaphuma iveni yangena ize ngaphakathi so iveni mayifika lapha kuthiwa should ifike iyabuza kwenza kuthiwa naba laba abantu lapha yibo labeni badlulayo ibona laba abantu abenza ukuthi gwazwana kanje yibo laba bagwaza abantu lapha ayi uyabona ngesikhathi sesofika kanje uma silungu sifuna ukuphuma ngithi
masithi lungu lapha hayibo amaveni ngaphandle inqwaba agadile nje sawu-over ku-loud akhulumeli phansi afani nefoni sezwa kuthiwa hayi ningabadedeli labo bafana lapho kwasho lapho ikhuluma la phezulu kwathiwa baba kwathiwa uzala save sahleka sabuyela emuva yabo. So ngasikhathi ihlehle laphana egate nale nsimbi le ehamba evala so baya mhlambe abantu mabeyibona neyazi lo nsimbi evala kanje la nsimbi uma ufuna ukuphuma kuyona isile ufuna uzogudla la endlini ye-security noma ujumpe phezulu noma uhambe ngaphansi kwayo depend ukuthi uholele kuya kuphi ayikho enye indlela right. Bese lo mfethu lo oyedwa ehlehla ya so lo olimele simtshela ukuthi ayibona kandoda uzobona nawe ukuthi wenza kanjani khasethi igaqele madoda indoda nendoda yabona mhlawumbe mina ngiyayikhuluma lento ingathi inde lapha kwakushesha yonke lento yayishesha. Lo mfolo wakhipha ibhodlela elingakanyana lo munye sihamba naye what awuchatheki lo ukuthi kusale something linamafuthanyana ibhodlela elincane lesivalo nje simnyama liyakhanya so ulento uyithi kashi bese uthi konke ukuze la emzimbeni wami kungakuhlala kungithinti ukhuluma wasinikeza sonke libhodlela walifaka la wathi madoda siyaphuma la wathiwa siyaphuma hayi uyena futhi oqala owaqalanga nokwaqala lo munye kwalandela mina yena waba ngowesithathu la ngabona ukuthi waba ngowesithathu ngoba wathi masifela wathiwa hey uzani la madoda phansi madoda lo wavele wenza njani wakhombisa ukuthi udraw isibhabu ngoba waye uthi yena mayesesixoxa sesisodwa uthi yena wayenzela ukuthi mhlambe khona indlela yokuthi bengasidedela kancane bebona kunento eyisibhamu sikhona ukuthi jikelele ikhona nje lokubaleka kuphela kanti lutho ayisikhathi hey uphathe isibhamu amaphoyisa ekhona lamantombazana ayayiprove ke mfethu ukuthi kubantu besilisa afuna ukuba namandla avele le ngoba ngangiyibuka lento yenzeka lento le kwakuphazima kweso babuyela ngiyantshela nje manje wavele lo lento bazanti avele yadubula and idubula ayishayi mina ngabona ukuthi ayishayi mina ngoba ayikho into yashaya mina and kunalokho amehlo ayo ayibuka kulomuntu ongapha nami vele ngathi manje umuntu mayiphethe isibhampela ufuna umbuke emehlweni kuze uzokwazi ukuthi okay ngoba ebuka ukuthi ufuna ukushaya bani kuze nami ngizokuba nendlela yokuthatha ikhava hayi akuhluphi hayi beshaya ke lona ngesikhathi ethethe isibhamu esibuyisela angithi mina ngoba ngowesibili yena bese vele ephuma at aside okusho ukuthi manje usephambili evele echitheka kanjalo ebaleke la ukhumbule ukuthi besithe sihamba nentombazana yasala ke intombazana ngoba vele engenacala so thina sayithatha isibhamu nje kuyona then samove hayi ke ngiyakutshena lapha ikhathi I think kwakuntambama lapha around abo 4:04 iqala lento kwenzeka kodwa kwaze kwahlwa kwabamnyama uyayizwa lona and ikhumbula ukuthi ngaleso sikhathi kwakubusika bani vele nelanga liyashesha ukuthi lishone phansi so ke sabaleka kamaphoyisa sihubha kamaphoyisa ke asibaleka bona inhloso yethu yokubaleka sibalekela ukuthi manje angithi lapha na like ama suburbs of Flat and Flay ama suburbs sifuna manje thina ukubaleka la sinqamule siphakathi sophumela ehlathini ama gumtree kuze sizokhona indawo yokusithola indawo yokucasha so la indlela kuyenzeka uhlangane nabantu khona la mandiya lawa khona lapha nawe kwawona kube wona sihubhayo so ayikho indlela ethu ukubaleka la so sesibaleka manje sisuka la incathi Flat and Flay ngosho lela ngasema groundini sinqamula siyafuna Brackenham masuke Brackenham kunehlathi laseAcademy siyongena khona sifuna ukuzoqhashela la N2 ozenseleni vele sekumnyama okay ngesikhathi kumnyama masihamba la sibaleke nje ka siyabona okay amaphoyisa awayekho eduze but still asasicinga siyabaleka sifuna ukuthi sesitholakala nje kuyiposition yakho so masibaleka lo phambi kwami ngiyambona ngangqoka ijacket leather khola amajacket kuthiwa ama half leather uthola ukuthi la esiswini la igcina la enkabeni but indi ifika la so ngangqoke lo jacket and so yabo lo uyabaleka naye phambi kwami so ngilokhu ngiyambuka mina ngithi hayibo la ngemuva uzimbobombobo ijacket wayigqokile uzimbobombobo so like senginalento ukuthi mina ngoba ebaleka so kanje usazowa bamdubulile yabo shothi usenamandla mina ngimbize ngegama hey bani ethi ya ngithi ndoda phela bakudubulile ndoda yabo ethi yakhulu utho ndoda lapha yabo uyabaleka ngeso sikhathi lento nje ikhuluma nje kuyashesha so nami ngiyazi njalo mangilungigijima kulokuthi phaqha ngemuva but ngibe nalento ukuthi ijacket la phansi la ngoba ihalf length inalamabhande lawa abamancane nje athothi ala emaceleni ngala so ngitshela mhlawumbe iwona ayaphephezela so
hayi so uma sibaleka la lona ehluleka ukubaleka kanye nami from Aquadena manje sofika ehlathini mina ngikhona mina ukuyongena ehlathini ngidle phansi mina kubaleka kwami ngibaleka ukuthi ngizogudla ihlathi ngizophuma ku-N2 mangiphuma ku-N2 kufanele ngigudle nawo kancane ngiyalinda ukuthi ise-station qhamuka ngalo mgwaqo ngalo uzoqhamuka uqhamukela ngaseklinikhi phansi emfuleni lapha ngiyawela fanele ngiwele lapho manje ngizonyukela la ko-Qhipco ngangizongena ngo-Qhipco ngungene ngigudle ngiyeceleni ngiyoqhamukela egroundini lase eceleni lebhola then mase groundini sengiyabona vele like sengiyaba kuba ngibalekele ngaseklinikhi isizathu kunamaphoyisa lapha hayi nangempela ke inqondo yami kilapho ke manje so mangibaleka la angisagijimi sengiyashesha nje so sengithi ake ngizwe lento ephaqaphaqa yazi mangithi la ngemuva ejacketini la ngithi ngifaka isandla hayibo kunembobo so mangithi ngiyayithinta ngiyezwa bola kumzimba utubekile ngathi khona umuntu nje like obengituba nje hayi ngalowo ndlela yabo kodwa mawuse uthinte uthi uyezwa hayi no khona into la ubuhlungu obukhona usho ukuthi ngathi ngishawa la uyayibona lonto le so ngithi hayi ngingayinaki lonto inhloso yami ngifuna ukusuka la hayi ngihambe sekumnyama ke la ngoba lokho ngibaleka nje vele kugcina sekumnyama ke vele alright ngiyazi ukuthi abanye abantu engangabaxoxela istory lesesikanje abakhuluma ngendlela abakhuluma ngayo mhlambe ungangokuthi kuyinto nje ukuthi mina ngikhuluma into engamampunge engamanga ngasho njalo but ke mina ngizokuveza lokho kuyikhona khona okwenzeka so uma ngisuka la ngifika ngempela estation kula kuthi station khona kunengodo khona ngwele labo layini abala stimela shone phansi angihambi njalo ngomgwaqo ngizohamba ngigudla ihlathi ngenze noma whatever enzakalayo indawo ukucasha eseduzana ngigudla ihlathi ngoba vele imoto ngiyayibona mayihamba lapha mayikhayisa and same time nami njalo ngiyasaba ukuhamba ehlathini ngoba lezi ndawo ayilungile kwaphuma ingwe phambelini so kunalento ukuthi kunengwe lapha so ngibuye ngigudle la ngudle vele mase ngizofika phansi ngiyathanda angithandi there's a one way yokuwela lapha hiyo le mina ngiyazi so ke uma sengizofika khona angifoni ngivele ngisuke ngiwele nje lapha ngoba la lapho uqala ngathi masofika sebridge kuyavuleka kancane indawo le bese kuba yibridge lela bridge lela alikho height mawuhamba kulona kulelo udongo la emaceleni mhlawumbe lalifika eqolo kimi lalifika eqolo mangiyaqambula manga or ngaphansi nyana kancane so lona lifishana I think lu 6 meter no 8 meter ubude balo but ukuya phansi ayikukude phansi ohlangothini la kwa right uma usuka ku N2 ufese ungena enseleni lolu hlangothi olungala angithi amanzi asuke ebheke ezantsi abheke ku direction yasemnyengazi so mina ngisho lo hlangothi olungalana ke ngase impela enseleni olungala so mangifeseleni uhlangothi lami lukwa right then uma sengizofika kukho bese kukhona into ethi ungangeni la ebridge awugudle straight ugudla umfula mhlawumbe ikhona indawo ozoyithola lapha ezokuwelisa kuphi lapha ngasejamela uye ngaphesheya hayi khona ethi never man ayikho indawo kwela ngizogcina ngiyisola ngigcine sengibuya ngiza ngapha lento ngicabanga njalo ngiyahamba uthi ngimile bese hayi 4 angivele ngiwele la ngidududu la ngivele ngiqhamuke ngomnye ngaza phansi ngiqhamuke nge3 nyukele phezulu yabo so sengicabanga into ezimbili ke manje ingqondo yami la iqala khona ilahleka khona manje ngihamba la sengicabanga into eningi angisafocusile ukuthi ngiyahamba uma sengizofika uma sengithi la ebridge mase kufanele phela mangingangena la ebridge vele sengiyawela ngale ngaphesheya before nje ngathi ngiqala ngathi ngagcoba kathathu noma kabili ngathi 1 2 3 uyabona lapha kwavele kwabasemini ngoba lento yavele yasuka phansi lento yaphezulu yakhanyisa ngalendlela ukuthi nangapheshe la ngisaya khona kwavele kwakhanya kwacaca la ngikhona ke nje hayi ke kwakukhanya ngalendlela ukuthi into engisho encane awungayicosha for example ngithi imali engango-1 rand ngangayicosha ngoba kwavele kwabasemini so ngaleso sikhathi kukhanya mina ngisadaka lokho kukhanya ngithuke uma ngiqala ngithi amehlo ngiyanilethi khathi ithi ibe nokungixhopha so angikhona ukubona kahle angibonanga kahle first time so mangicwayeze ngivulisa amehlo mangithi ngiyabukisisa ngithi hayi man at the same time akhulumelela phansi yabona amaphoyisa akayathuka ke mayizobopha isigebengu khulumelela phansi ukuthi kanyoka ukuthi kabantu hayi phansi hayi yabona ngaleso sikhathi anginayo ishoti amaphoyisa but angisabuki kahle ngokucacile ngoba vele ngisengibona ngama-light nawo abo laba abasebenzisa ezandla sengibona nangombala ukuthi hayi ngoba udimile vele hayi shuthi ibona showcase hayi mina ngibona ukuthi hayi ngiyaba mangithi ngihlanga ngemuva nanka amanye ngemuva nabo mina ngamanye amase sengiyipartner kuthiwa ngilale phansi bafuna ukuza kimi sengilele phansi abezi kimi ngalele phansi so lento babukele ukuphazima kweso lento ngiyayixoxa ngathi into vele ngakukholwa
la lolu donga lula ngiseduze kwalo ngincike kulona iyodwa into engangifike lapho uthi I fuck off angivele ngidliwe izingwe noma zimboma lapha phansi ngavele ngathi nje eceleni wathi ngathi bafuna ukustep back hayi la kahle phakathi emanzini lapha phakathi ngifuna ukuyicacisisa lapha phakathi kunalento le like ihlala kanje emanzini ihlala iba iyavala kanje lento le ngiyazi igama la ukuthini mhlawumbe umuntu oyaziyo uyosiza silekelele kuma comment but lento iyavala kanje lento kuyenzeka ivale lapho uyijetha amanzi awekho ujetha ungavela ugcobe nje uhambe la kanti ngaphansi kunamanzi so mangingena mina la emanzini vele ngazama ukugwedla ngihambe but ngiyezwakala ukuthi ngihamba ngakuphi so nabo la baphuma ngapha manje bephume ngapha bafuna ukuthi mangiwelela ngaphesheya bekwazi ukungibamba noma ngibele ngapha bekwazi ukungibamba so mina ngivele ngoba ngihamba la angihambeli ukuthi ngiyowela ngilandela umfula la uqhamuka ngakhona ngiphambana nawo amanzi so uma ngigwedla ngigcina ngibodwa ukugwedla kwami kuzongibophisa ngigcine ngiye ngasodongweni la kodwa ngizothi mase ngiphuma ngiphumele ngibaleke mangifika la ngifice la kunishuthi nje umfula ngaba ugcwele kushuthi odoti la ila ushuthi mahamba nje fuka hambe ayobambeka lapha lamabibi lawo kunalento engisho le ngathi iduma mangifika la ngivele ke emakhaya thina sikhule ngokubhukula ngivele ngicwile phansi la so mangicwile phansi mangivuka la ngivele ngivuke kancane ngavuka udlambu ngivele nje kancane ngikhipha amakhala ngithi ngiqale ngiphefumule yabo ngiqale ngiphefumule ngivele nomlomo phinde yabo ngishona phansi lento le ingisithi then aqhubeka uyakwazi ukuza umuntu usemanzini ekhuluma ngaphandle noma ungeke umuzwe kodwa ukuthi uthini uzozwa ukuthi emadlebeni nami amadlebe amavalwe amanzi so ngiyezwa ayibasasekhona at the same time ngiyabuka la emanzini ukuthi ama-light la allocate yabo ngibuke kanje lokhu ngibheke phezulu kade nje ukuthi uma kwalifohla amanzi hayi yimi lo ngiyaphuma kakhulu hayi ngihlale lapha isikhathi eside lapha almost kwacishe kwashaya bo 12 maqambo namanga ngaleso sikhathi ke endlini ngangishiya umuntu wesifazane wayintombi nje kimi wayesejwayeleke lokho ukuthi esibonana so wafika wangishiya endlini so bese ke la mangibotho abasekho amaphoyisa kayi into nje ngamaphoyisa ekuthenya but angiphumanga funa khona kalula ngoba amaphoyisa ayakwazi ukwenza bese ngathi ahambile kanti akhona okay mangila ngivele ngicwile futhi ngigwedle ngaphansi kwamanzi ngihambe ngifuna ukuphumela kude kuze mawuthi bakade kule ndawo bengangitholi nangempela ngiphuma mangiphuma futhi kahle ngiqala komnyama vele hayi akuboni lutho angiboni imalight hayi ngiphume khona lapho hayi ngingena indlela yimi lo sengibheke endlini hayi ngihambi nakhona ngihambi futhi kalula futhi uzokathi angifuni ukuya endlini same time fanele ngiqale ngithole ukuthi ngabe lapha akekho niphoyisa elike lafika at least mhlawumbe lezongibheka so ngifike lapha ngithumela omunye umfana ngithi indoda ngimvuse ngoba umfana nje wayibhemela insango indoda hamba ubheka lapho athi unokho endlini uzofica ubani uzofica umuntu wesifazane efike ethola ukuthi I know lapha endlini akaze kufike iphoyisa okay mase ngihamba ngendlini lapho ke ngihlale ngaphansi kwamanzi isikhathi eside and kuyabanda ngize ngagcina ngawumuntu ogulayo ngalendlela ukuthi ngangigodola ukuthi endlini bathi mangifika ngibathi ingubo ukutshela nje iqiniso ngangayizwa nokuthi iyingubo into nje engangikwazi ukuthi ngiyibone ukuthi i-right kwazi kwaba uyiplan yakhe umuntu osifazana ukuthi ethatha amanzi ewafake awabelise ewafake ko2 liter bese engimbathe i-sheet bese beka u2 liter ngaphezulu bese faka ingubo so mhla kahlahle ngangifana nomuntu wayelele no2 liter empeleni so ke it's how ke ngiphuma kule case kodwa ke ngoba lapha yakube khona umuntu obelimele ongakwazanga ukubaleka waboshwa kuphoqelela ukuthi fanele sitholakale nathi kula macala kuze sizothatha leli cala egcineni sigcine siboshwe so ke amacala akanjeyana besiphunyuka ke kuona sikhishwa ke manje amacaleni kanje ngizokuveza nje ezintweni eziningi bezenzeka amacala besigcine singaboshelwa wona besizomuthi kakhulu walo baba lo muthi usebenzise ngesikhathi sibona leli bhodlela ukuthi hey khonto eliyenzayo sayilanda lo muthi straight manje sibe nawo emzimbeni babe sigcaba ke futhi ngawasigcaba ngawo sifaka endishini ethi asivala amehlo esigcabe bekhuluma lapha izitha zonke ayiphela lapha esifaka lensizi eshisa insizwe le ngiyakutshela wena into engasuka umphana esuke lapho bethatha it's either kodwa kulokho wayithatha ikati kimi nje wathatha ikati uyalichabe ikati elifake la emanzi elibambe eligcabe
elifake lensizi lelifake insizwa. Komunye wayesebenzisa inkukhu, komunye wayesebenzisa inje sencane nje efriendly nanoma ubani engeke izixwaye. Le ngekhathi esicaba la siyahamba nalezi zinto uyayiyeka ethambani sihambe ebuye ethi asibuyeni. Ikati vele amanyawo ingxenye yasegcekeni yakhe izinkukhu thathe sifike naso manje sibhama ethi dubula leli kati le. So that if ikati lingadubuleki into esizokwenzeka kimi le ukuthi uthi nakumina kuzoba njalo. So into eyenzeka ke nami ngibothi engadubuleki besingaqhumi isibhamu uma siseduze sibeke ekhanda lekati noma usithinta seduze nomzimba. Kodwa benginothisa uma uqhela besiqhuma kodwa singayi. Ikati likhulu mfethu. Likhulu kabi ukuthi ungaligeja. Uligeje almost kwi distance ewu5 meter uqhelile. So kukancane ukuthi ungaligeja. But into enganginothisa ma usondele eduze besingaqhumbi uthi mawupressa la ihema la phansi i-trigger i-firing ihema la ibihlehla kancane bese ngathi iyakhonto iphusha uyibusele emuva sigcine uzuyeke lento yenza ubona hayi ayikho lento le. But uma uqhela besiqhuma kodwa ingangeni lokuzana. So ke it's how ke siqala ke manje ukubona asisadubuleki ke manje. Ayikho into esekufanele siyisabe ke manje ephathelene nesibhamu. Njengamanje nje isibhamu sizoza kuwo usiphethe sikubambe sikushaye sikuphuce sikuhlabe ngempama sikukhombisa ukuthi uyintwana. Yabo into sesinayo ke manje leyo. Ayike lo baba ayikho futhi into etheni ngoba ngeke ngaveze eqala ukuthi wayeveza ukuthi masiyontshontshwa. Eyisho into eyifuna masitshontshe sesiyazi fanele le eyakhe sihamba somnikeza. Yabo. So ongangukuthi yabona la muntu lo wayeze la baba lo wayesinikeza umuthi mfethu wokuthi iphoyisa maliza kuwena ebelifika libuze kimi libuze mina ukuthi uphi ukhulekani imithetho libuza mina njalo. Mina ngizosho nami ke ngendlela yami ngeke ngisho mina ngizothi hayi phumela usithela la manje. Yabo noma uma uthola ukuthi mhlawumbe ayahupha amaphoyisa bekuba nalento ukuthi nje uvela uphele emehlweni kuona. Yabo kimi mina ayikho into engisuke ngizwa noma engenza ngibone ukuthi ngiphelile emehlweni abo. But benginalento ukuthi okay sengine distance and I don't care ngeke besangithola manje. Yabo ongangokuthi kusasa gcina saxabana sodwa ngoba eqinisweni akuwo umuthi sonke sawuthola wesibhamu. But lowo ukuthi manje sifuna ukuyiqinisa amasitshontsha singabopheki noma kungenzeki in saphamba namaphoyisa asiyanga sonke. Saya khona umunye umfana swashona lo mfana kwakuthiwa uSmolwe ngokwamzobo. Sahamba la siba u2. So besinalo umuntu ongangukuthi egroupini bese sigcina sixabana sibanga lokho ukuthi ngalesikhathi amaphoyisa ezofika kuthina thina bekunento ibivela isikhiphi sithi mhlawumbe ngiyabuya sawuthenga amagwini. Recently nje ngisuka kuphele ngisho 5 minutes afika amaphoyisa afika lapha babulale ngenduku babulale ngenduku. Vele abantu abafunwayo kakhulu la abebegcina sebenza izinto ukuthi ngelinye ilanga fanele beboshwe bekuyithini lethu vele suka ihambeni ngoba kulento yomphakathi ku forum kwakubhala ukuthi naba abantu abafunakala kufanele bebulawe. Ngangikuyo lo list nami and ngangilapha phezulu kancane ukukhombisa ukuthi ngibaleke kakhulu kufanele ngibanjwe or ngibulawe ngoba vele inhloso kwase kuyile ngoba thina besingastop ukuganga thina besitshontsha non stop mfethu besitshontsha ngalendlela ukuthi nomuntu obebuka sitshontsha bengasangi ejele ebevele ethongcone ingane zamani lambile shonini ngeniphakela ukudla kunokuthi intshontshe okuhle ngathi ke mina fuqabama besingatshontshi local la nje lahlala khona la eduze ukuthi ngathi ngila ngizotshontsha la ngitshontsha la cha besiqhela kancane siye la sathi ukuthi masobala sibaleka siza la and akekho umuntu ofanele sipimpe ngoba akekho umuntu esimtshontshe la kunalokho futhi abantu abafanele bezotshontsha besibavimba ukuthi bezotshontsha la eduze kwethu. So thina bese sigcina la sigcina sesixabana sodwa ukuthi why mina mangiphuma kusale kufika amaphoyisa yabo. So ukutshontsha kwethu mfethu bekusengenye indlela ngoba bese sinele enkolelo yomuthi ungangukuthi nabantu endaweni vele thina bese sibavikele ukuthi bentshontshele la eduze kwethu ngoba kwamfana umuntu wezoganga nje masenzekile ukuthi ubani sebesibazi vele abafana abatshontsha besibatshene thona sihlangana endaweni yokutshontsha umuntu la asifuna umuntu ozotshontsha ngakithi lapha nje ngasemhawu lapha asifuna umuntu ozotshontsha lapha hayi kuvunyana jaya ngitshontsha nabo besho futhi hayi ngale baqala ukuthi nathi ke singethi kodwa abanye baba benganandaba ukuthi sasiya ngenkani futhi sife sitshontshe lapho but hayi la hlala khona. So umuthi usize kakhulu. Alright ngifuna ukubuya la ekuthini ukuthi kulo wayilimele kwenzakalani kuyena ngoba wagcina ebanjiwe thina akasikhiphanga yini thina cha akasikhiphanga thina kodwa kunalokho into eyenzeka umuntu owayibambe lo mfana esasihamba naye wayazi sasikhona
and vele wangakithi enseleni umseshi wakhona ufuna futhi ukusibona siboshiwe ngoba siyakhathaza kakhulu lo wayemcindezela ukuthi esibophe thina ukuthi esiveze nathi sasikhona kulento ayenze ngoba lapha kwavela egcineni ukuthi kunedumo kahle kwase kungamameda lawa ngizokutshela nje kuthiwa yini udlame lokuhlukumeza abafundi at the same time namameda ayo2 ayesephoswe kuthini kwangase ngoba akekho umuntu wayeseneshow ukuthi uba neba bakhona abanye engababona lo uzodlula emhlabeni ngeke last ukulala kwakhe phansi. Alright, so laba baseshi babe nalento ukuthi never singaphunyuki this time. They have to ukuthi besibophe because sibane solid proof manje sibulele yabo nanga futhi ubanjiwe lo so lo fanele keep it lo ngoba bamcela kaningi ukuthi bazowavala wonke lamacala lawa ukuthi amamed bazowakhipha bazosebenzisa lo dlame kuphela nolokugwazo yabo. So ke wagcina ke lo umfuthu lo wathi hayi no yena lapha wayedwa wayichaza ngendlela yakhe wayichaza akekho umuntu athi ngithi sasithumela umuntu osifazana eyo attend icala makufuna masasigadu uma kuthiwa ufuna ibail simnikeza ibail. So enye into bamncisha ibail futhi isikhathi sasathi kodwa egcineni wagcina ibail wayithola. Ngalela ezoyithola ibail lo baba lo wathi kithi asithola iskipper sakhe simnikeze lesikipper ngalesikhathi ezo attend icala kufanele iskipper esiqoke yabo. So nangempela kwathi mayizo attend icala sathumela intombazana wafuka mnikeza iskipper wasiqoka wasethi lo baba naye kahle kahle kufanele eye lapha ecourt kodwa nakho kwagcine ngayanga court ngenxa yokuthi phela wayehambela umgulukude naye wayezogcina sesola ngathi ufunani njengomuntu owayeyazi ukuthi uyinyanga. Alright, so mafika la court lo muntu oboshiwe thina sihlezi ngaphandle siyayibhemela nje ugwayi ecourt lapha ngaphandle nje sibona umuntu siba u2 lo phakathi uattend icala elokho efika eboxini bebizwe bonke abantu phambi kwakhe. So uma bebizwa phambi kwakhe yena akabizwa beze bephele bonke abantu kuze kufike iphoyisa angithi uyazi ukuthi umseshi nephoyisa akusetshenzwe ngendlela efanayo. So umseshi okwakhe mayibophe wena ugade wena lela phoyisa lela aligadanga umuntu igade yakho into ethi siboshwe seliyambuza leli phoyisa wena akazishaphi ngawo ngoba phela awuveli indawo lawo hayi esho lo time mina ngazi mina ngiboshiwe so attend icala yayibona lonto le hayi. So angithi fanele ethola ibail futhi ngalelo langa lelo. So ke ngalesi sikhathi lo belokhu bebizwa abantu lutho yena bembuza igama ukuthi ubani ezisho bengamtholi bese kuthiwa no okay akubuyele charge office eDocksini wena sokubuyisela emuva njengamanje icala lakho lizobuya kusasa. But if utholakala lapho ukuthi awukho nasemabhukini echarge lokho kuzokwenza ukuthi siphoqele usikhiphe umthetho akakwazi ukugcina umuntu engaziyo ukuthi uchargeleni futhi ubani wakabani ngoba icala lisebenza umuntu usiyamazi ubani and uboshelweni. So lapha yayisingasekho yonke into esho ukuthi lo uboshelweni but nakhona kwaba iplan yomseshi ukuthi cha akiwe lapha kuyocheck echarge idocket yalaba bantu lo muntu ukuthi kuze lo muntu eboshwe ngoba uyazi vethu lenzile icala manje inkantolo ayisebenzi kanjani inkantolo ngoba ungafika ngithi nalo ulenzile but ubani wakabani uboshelweni ngeke ungitshene ngomlomo kunama record lapha kufanele bekhona. So wathi umseshi no at least athi ngimthathe ngiyelapha ezantsi naye ngiyobheka ukuthi idocket ake ngiyithole mayifika lapha idocket ayikho idocket. Okay akatholakala bese kuthiwa hayi indoda ke sizokubiza uma kukhona okwakho kutholakala for now hambe ekhaya. Waphuma ngapho usambona sephuma seqhamuka nentombazana noma wayesenakho ukulimala okuncane kodwa nje wabona sina sesimbona usephuma nentombazana useza kithi. Kwenze njani hayi kuthiwa icase liyahle icase yamhlehlile and ngithola baba ngikhipha nge-free bail ukuthi obavela angitholakala kodwa mase bengithola kuzofanele ukuthi ngibuye ngizoqula icala bamnikeza futhi idate yokuthi ngenzeke ebuye ezoyichecka ngayo. Uyazi masisuka la lo baba lo simfonela simtshela hayi le ndoda naye sibuya naye bathola ukuthi yena kufanele buye. So ngoba ekuthiwa kabuye bamnikeza idate ngosolungudo wathi lo baba ozani kimi naye la sesisuka straight from Richards Bay manje we going to le ngaphandle emayini siyakuyelo masifika kulo baba siyayifica idocket nansi uyiphethe ngesandla uthi utshena lo untombazana uthi mzukulu thatha leli phepha leli lapha iyalithatha uyalivula libhalisa igama lakhe lomfowethu beboshiwe libhale isibongo sakhe nokuthi ubosheleni kuyiphi police station. Qale ke mbona ukuthi yabona ke manje umuthi ka uyaspana strong ila ngeke futhi sisaboshwa. Angithi yabona manje into esisiqhuquzela ukuthi siqhubeke siganga
Angithi yabo manje senginawo ukuthi ngeke ngisaboshwa. 2 angisadubuleki. So ngisho ukuthi angisavinjwa yilutho endleleni yami. Ngisho iphoyisa ngingakhona ukudila nalo ngendlela yami. So ke bese siyambuza umuntu oyinyanga ngeke umbuze izinto eziningi wena ubonga ukuthi usu-out uphumile. So evele enze njani ethi le doctor sihambe siyishisa masishisa le nto lemnyama le sihambe soyiphosa emfuleni ongasho khona kumfulo ongasho ohambayo njalo lapha yiwo lo wasenseleni safika khona ngempela sayishisela thina asishisanga kwakhe futhi sihambe soyishisela thina endlini lo wathi masishisa sihambe soyifaka emfuleni impela kuhamba yahamba kanjalo lo idate kanezo ukuthi akabuye ngayo ecourt mayibuya ngayo ecourt still akatholakala kwavela kwathiwa case withdrawal okusho ukuthi le case ayisekho ngamanye amazwi wakhala umseshi sihamba sesiphuma sengikhumbula kahle sasimlinde eShoprite esephuma vele inkantolo iseduze lapha mayiphuma lapha ezongula ezodlula la erank ezakuthina ngale Shoprite ufika lapha umseshi uzoqhamuka uzothenga semnyanga eShoprite sifuna ukuyihlalela siye eBerman uthi nina angiqedile ngani ngizothola nonke ngokanje ngifuna ukunibopha yabo so ke khona mhlawumbe into encane engayiveza la ngikhele emoyeni ukuthi thina umseshi besingamsabi thina umseshi khona indlela zethu besidila ngazo naye ekuthenini ukuthi into ephathe nothi ifuna thina egcine iyeke but ngeke ngize ngiveze ngoba kube ngathi ngidelela umuntu we state ukuthi umsebenzi wakhe mhlawumbe akawazi noma thina sasesifana nabantu abasebeyiphathela umsebenzi ngezandla kodwa khona ibikhona indlela ebesenza ngayo ukuthi wena lelacala aliphele not ngokwemali kodwa ekuphatheni nokuba nenkani phakathi egcine kwenza bekunento besimthembisa yona uma kufanele ukuthi ayibone ukuthi siyadlala siyenze ethuke bese kuyimali iqala ukuthi ayino icase ifanele ngivale makufanele ngivale yabo so endaweni eningi besiphuma kanjalo ke thina yilabo esiphunya ukuthi iphoyisa belifika ngapha siphutshuke ngalapha thina kuthiwa sobanjwa ngapha lutho khohla so ke kwagcina kwaze kwafika ke kuthenini ukuthi ezinye izinto eziningi engibone lapha ezenzakalile zokuhlukumeza abantu ngahlala ngabona senselela ngisekhe welcome kwakhona ke umuntu engafisa ukumshiya ngaphandle engicabanga ukuthi namhlanje ngila uyingxenye nayo ukuthi wangikhombisa idirection ya so ngifuna ukuveza ukuthi mhlawumbe namhlanje ngize ngibe la namhlanje ngizohlala phambi kwenu ngizoveza lento engiveza la nendlela zami engihambile ngihlalile mina ngabuka ukuthi abantu sengibahlumeze kakhulu ngiyi-1 nizwe kahle babukeli yonke lento ngelokhu ngiphindile igama akekho noyedwa umuntu wasekhaya okhona la nowazi ukuthi ngenzani akekho so umuntu owangakwazi ukubona ongaqala ngabuthi okay enseni manje angisenayo indawo yokuhlala enough because sengizofuna manje amaphoyisa engifuna umphakathi ngoba ubekufike nje mase siyafika masisuka kade sihleli mhlawumbe siyayizulela thwade file sifice nje ngeminyango igwabukile bayishayile bothatha kufika amaphoyisa la petrol la yonke into abhekisa phezulu so ke ngabona ukuthi no indawo ayisekho awangisayicabanga indawo ekufanele ukuthi umuntu emove yebo bekhona around enseleni lokumuva kanje but kodwa sekufanele manje kube ukuthi enseleni ngiyasuka complete ingabikho into engihlanganisa nenseleni inhlanhla leyo ke kwaba umamncane wami lo ulamana nomama ozala mina so uyena umuntu engasho ukuthi ubugebengu ngize ngiyibonele kwamina ukuthi no kufanele ngikiye ngoba yena wangithatha from enseleni wazongiletha esikhawini ila ngicabanga ukuthi kwanamhlanje ngikhona ngingesandla sakhe so wangithatha from lapho wazongibeka esikhawini so vele mangifika esikhawini ngisenginakho ukuthi angisakufuni ukuganga sekufanele ngikiyeke into engihlanganisa nokuganga ngiyayiyeka but indlela yokuyiyeka bingekho ngoba bengihlala nabo abantu abagangayo futhi still ngisacindezelekile ukuthi kufanele ngihambe ngiyotshontsha ngitshontshela ukuthini ukuthi ngilale ngidlile ngibe nento engikwazi ukuthi ngidle yabo so ke umama umncane kimi namhlanje nje ngilana kungenxa yakhe wakhona ukuthi wangithatha wangibeka emzini wakhe wangenza ingane yakhe ehwala umama wami ozala mina engekho ngingasho ukuthi ekhaya kithi uyena umuntu engasho ukuthi wadlala indima enkulu noma kungekho ukuthi wayengipha khona kwakuyisinko ukuthi mhlambe ngelinye ilanga nami ngolwa ngakho ukuphilisa impilo yami cha but ngangilala ngidlile inendawo yokulala ekwazi ukungiphoqela ukuthi ngesikoleni
vele manje engayifuni futhi into ebhedayo, kunesikhathi sokungena la ekhaya, kunesikhathi sokuhamba, sengiyakhontroleka manje noma kwakunzima ukukhontroleka ngaleyo ndlela ukuthi naye sagcina sesixabana. Kwakune TV, yabo nje lento ongathandeki nje, angazi kwakune TV yayithi mayinenkinga ezumfana mina ngangihlezi ngiyilungisa kwavele nje kwaba angani manje ukuthi kwakuyibhadi noma nje ukuthi kwakuyini, yavele yathula, yakhala kuphela, yadlala isithombe kuphela, yangakhipha izwi, yavele yathula. So saxabana naye ngale ndlela yokuthi kwakufanele ngiyilungise, so kungenayo indlela yokuyilungisa, nginamali, ngisebenza ijalidi la njalo ngamajalidi, ngama-weekend ngiyosebenza ijalidi yokuthi njalo imali ukuthi ngikwazi ukuyodla kuphi esikoleni. So-ke kwaba nzima, kwaphoqela ukuthi ngihambe ngamtshenanga ngibaleke. So ngabaleka-ke yila sengiyoqala ukuyohlala eMandeni, ngibuyele eMandeni, sengibuyele ukuyohlala ukuthi manje akusekhona ukuthi ngilusa inkomo, akusekhona ukuthi mhlambe khona afuna ngiyobasiza, mina sengiyoyifaka ukuthi ngiyohlala nabo vele bese besinakho ukufonelana, hayi ufakasha ndoda yabo, bekuyilalo nto. So sengiyeka ukuthi manje kufanele ukuthi sekusekhaya, ngaqala ngathola nezihlobo kanjalo, ngathola abantu ababephilayo abaseMandeni, nabo bengifisela impilo yami right, nabo ayikho into ababeyazi njalo ngami ngokuganga, but base benayo ikliwe encane ukuthi khumbula ukuthi ngeke ngaveza ukuthi ngarobha isigubhu sikagesi ngesikhathi kusemqashweni kanti sizosha. Ngalesikhathi befika bezolungisa lesi sigubhu mina ngisekhe la, senokho ngibalekiswa amaphoyisa khona, bafika bathola ukuthi mina ngibalekiswa amaphoyisa. So mangigcina sengifike kubona eMandeni bese benayo lento ukuthi no, fanele uzame into yobugebengu uyiyeke, ungayibandakanyi nje nayo, yabo. So ngaqala-ke bese ngikhontrolele kahle ngiyingane, sengikwazi ukutsheneka, nginovalo yonke into engiyenzayo. So it's how-ke mfethu impilo iqala-ke manje iba ngenye indlela, yabo.